Дагы бир жалаң кутмандуу күнүңүздөр менен. Ассаламу алейкум Бишкек кабардын көрөрмандары, алыскы жактан көрүп жаткан мына сүйүүчүлөр, мекендештер. Бүгүн 2020 жылдын 9 февралы, авторынок Бишкек. Немет суналарды көрсөтүүнүн экинчи бөлүгүн бүткөн соң, үчүнчү бөлүктү баштайбыз. Көңүл экрана буруңуздар. 124 Mercedes эшканы көрсөтөбүз. 448 пробег. Жылы 94 3.2 автомат, расход 12 полный электропакет, состояниясы жакшы, баасы $3800. Үстүндө люк дагы бар экен. Номери 079 87 67 76. Аке канча болот болушу? Канча болот болушу? Мен эми арзанга жазып койдум. Тыйын деп болду, арзан жазып койдум. А так 3.2 бул сенада жок. 3.2 объем 4,5 болот да. Сиз азыр эми суроочу акча керек болсо канчага бересиз ошол ошондо? Эми бир 3,5 берем. 3,5 бересиз, а? Ушул эле момент айтып кетпесиз азыр. Алам дегендер болсо, эмнесин жасаш керек сизден? Алам дегендер болсо, бул люк электричествосы иштебей атат, болду. Калганы иштеген. Мотор коробкасы, ходовкасы Бүт жакшы. 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 Opel Zafira, жылы 2004 2.2 дизель, 190 000 сом. Номери 0704 17 77 20. Алдыңкы терезесинде бир чоң трещина кетиптир. Анан бул сол тарабында крылосы кетиптир. Audi 100, жылы 88 2.3 механика. Переходка 165 000 сом. Номери 0704 14 33 03. Audi эле тартпаган. 46 кузов. BMW көрсөтүп кетебиз. Жылы 2002, 211 пробег, 2 объем, механика. $4900. Номери 0784 68 28. Mercedes Luparik, жылы 97, 219 пробег, 3.2 автомат, $4500. Номери 0703 36 99 99. Mercedes Лонгту көрсөтүп кетебиз. Жылы 2001, 4.3 автомат, $5000. Номери 0709 06 07 05. Кызыл түстө Титан дискада Volkswagen Vento. Жылы 92, объем 1.8 моно, отличное состояние. Баасы 185 000 сом. Варианттар бар экен, сунуштап көрсөңүздөр болот. Mercedes 124 потешка универсалды көрсөтөбүз. Жылы 94 2.5 автомат. Дизель экендигин эске алып коюңуздар. $4200. Номери 555 40 84 22 24.
Mercedes 210, жылы 96, объем 2.3, автомат, бензин. Басы $4500. Возможен обмен дейді. Варианттар бар екен, номерді жазып алыңыздар. На Toyota Wish Y или Гая. Продаю участок 5 соток в Высокотинском районе. В даче Индом. Имеется красная книга, а также автомашина Toyota Caldina. Golf 4, жасыл түсті, жылы 98, 1.6 механика, $3300. Номері 0505 19 89 83. Nissan Primera универсал, жылы 2001, объем 1.8 механика, 250 мың сом, номері 0789 32 77. Көк түсті Audi A4, жылы 2002, 2 объем, автомат, 274 пробег. Идеальный состояние дейді. Коробкасы автомат, басы $4300, номері 0700 07 43 44. Ford Focus, жылы 2003, 1.6 бензин, автомат, расход 106 дейді. Пробег родной, без вложения. Басы $3200, номері 771 53 10 15. $124, қара түсті, ешка. Жылы 93, 2.2 плита мотор, коробкасы механика, 197 пробег, $5200. Варианттар бар дейді. Номерді жазып алыңыздар 0705 33 33 58. $34 кузов BMW 525, жылы жазылған емес, объем 2.8, коробкасы механика, моторы 39 кузовтағы мотордың моторы дейді, привозной мотор. Басы $3800, номері 0550 87 66 12. Golf 3, жасыл түсті, жылы 94, 1.8 моно, расход 67, 165 мың сом. Номері 0999 74 44 19. Қызыл түсті Volkswagen Bora, жылы 2002, 2 объем, автомат. Состояниясы жақсы екен, номері 0508 57 56 55. Салон, коробкасы автомат. Брат, какая цена? 3700 прошу, братан. Окончательно как он? Окончательно 3400. 3400, да? Без вложения. Без вложения. $3400 болады дейді, бұл үшін. Көк түсті Mercedes C-шканы көрсетеміз, жылы 2001, 2 объем, автомат. Обмен жоқ дейді, только наличка. Расход 107-12, басы $4200, номері 0700 01 55 05. Бұның болыш қанша екен? Болыш 4, окончательно. Не қашқан, қастерін жасашқан. Мотор, коробка, коробкасы жақсы. Ремонт только по кузов дейді.
Mercedes-Benz 220, жылы 99, объем 5, автомат, газ, бензин, $4700. Черный кожаный салон, номері 509 33 33 45. Қара түсті 210 Mercedes Millennium'ді көрсетеміз. Жылы 2000, 3.2 автомат, кожаный салон, $5500. 0705 87 09 27. Қызыл түсті Nissan Primera, левый руль, жылы 2005, 2 объем механика, $3300. 556 77 74 82. Достар, біздің бұл чығарышымыз аяғына шықты. Видеолар жаққан болса, лайк баспаңыздар. Біз кейінгі чығарышты көрсетуді ұлантамыз.